Vusize siphinde sikwamukele ezindabeni zethu sitshele ukuthi umuzwa onjani kubalandeli lapho. Thabile uza kuthina nje amaphapha phezulu ngendlela eyisimanga sekuyona i-first half yawo umdlalo weBafana Bafana kanye nayo iNigeria. iBafana Bafana isike yathi ukuzama I think ngicabanga mhlambe ikhawe intathu kodwa kunabalandeli la engithemba ngithi ngiyababuka ngiyabona ukuthi amaphapha phezulu kakhulu. Mfowethu ngikubone ugcuma lapha ubona kanjani umdlalo njengamanje sokuqalile? Yebone the game won't be easy. We pray for a win and we just need strength. Hopefully it is going to be a win for us. And definitely we must win this game. Yeah, but yeah, we are winning. We'll win. We'll win. Njengoba ubona ke Thabile amaphapha phezulu ngendlela esibanga ngicela ukukhuluma nananga futhi omunye umbukeli mfowethu sekucishe kwangena igoli angibonanga ngiflathela iTV mina. Ya ndizone yo Ozonqoba riwa nga Nigeria ikono kwa Bafana Bafana mara Robert Williams ramdivezo ndi muthu ane wadziva vhuimo hawe okono isave reserve so far mara ndingambori home choice so far ndi 50-50 ungasi ambori ndipeno the winner ndipeno ngasi winner because all of teams they are giving each other pound to pound so ziko promise ori ringakora ngazira banazo ndolibu. Okay, njengoba esho umbukeli wethu la uthi imizamo iwu50-50 kungenzeka noma yini ngibuyela kuwena Thabile. Sibonge kakhulu umdidiyelo wethu omkhulu uVusizo Langa esibikela eSoweto.